Haherutse kwemezwa agahenge k'ibyumweru bibiri hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifatanije na Isiraheli mu ntambara barwanamo na Iran. Ni intambara irimo n'imitwe itandukanye isanzwe ari abanzi ba Israel nka Hezbollah muri Liban n'Abauti muri Yemen. Aka gahenge karemejwe, ariko Isiraheli iracyakomeje kugaba ibitero ku birindiro bya Hezbollah muri Liban. Uwo mutwe nawo ukomeje kwihimura ugaba ibitero ku bice bitandukanye byo muri Israel. Imirwano ikomeje kubera ko Liban itumvikanyweho n'ibiri mu masezerano y'agahenge kari hagati ya Iran na Amerika. Abayobora Iran bavuga ko gukomeza kurasa kuri Liban bikozwe na Isiraheli bihabanye cyane n'amasezerano y'agahenge, bityo ko nayo yiteguye gukomeza kurasa kuri Isiraheli no ku ngabo za Amerika. Kuri uyu wa kane, Minisitiri w'Intebe wa Isiraheli Benjamin Netanyahu yavuze ko Isiraheli ikomeje gukubitana Hezbollah imbaraga zose, kandi ngo nta gahenge k'imirwano kari muri Liban, ngo amasezerano yasinywe areba Iran gusa. Isiraheli ni igihugu kimaze imyaka 78 kibayeho kubera ko cyashinzwe mu 1948. Imyaka myinshi y'ukubaho kw'iki gihugu cyayimaze mu ntambara. Mu 1948 kigishingwa cyahise kinjira mu ntambara n'ibihugu by'Abarabu yagejeje mu 1949. Mu 1956 iki gihugu cyarwanye indi ntambara yitiriwe ibibazo bya Suez cyangwa se intambara ya kabiri n'ibihugu by'Abarabu. Iki gihe Isiraheli ifatanije n'Abafaransa n'Abongereza bateye Misiri. Mu 1967 barwanye indi ntambara yiswe y'iminsi 6. Yatangiye ku itariki ya 5 y'ukwa gatandatu igera ku ya 10 y'uko kwezi mu 1967. Isiraheli yarwanaga n'ibihugu by'Abarabu birimo Misiri, Syria na Jordani. Mu 1973 Abayahudi barwanye n'intambara bise ya Yom Kippur. Yatangijwe na Misiri na Syria ku itariki ya 6 y'ukwa 10 mu 1973. Uyu ni umunsi mukuru w'Abayahudi witwa Yom Kippur. Mu 1982 barongeye barwana na Liban. Isiraheli niyo yateye Liban. Mu 2006 bwo barwanye na Hezbollah mu ntambara yamaze ukwezi kumwe. Mu 2023 barwanye na Hamas na Hezbollah n'Abauti. Mu 2026 barimo bararwana na Iran na Hezbollah n'Abauti. Iki ni igihugu cyabaye mu ntambara mu myaka yacyo yose yo kubaho. Kubera iki? Muri iki kiganiro tugiye kuvuga ku mateka y'iki gihugu cya Isiraheli, uko cyavutse n'uburyo cyisanze mu ntambara z'urudaca, ariko cyane cyane turibanda ku buzima bw'umugabo umwe, umugabo witwa David Ben Gurion washinze iki gihugu. Nibyo iki gihugu ishingwa ryacyo ryagizwemo uruhare rukomeye n'uyu mugabo. Ni nawe washinze imirongo migari yavuyemo igisirikare cy'iki gihugu, anashinga urwego rw'ubutasi rwacyo rwitwa Mossad. Tubahaye ikaze. David Ben Gurion yavutse ku itariki ya 16 mu kwa 10 mu 1986. Avukira mu gace ka Plonsk mu bwami bwa Polonye bwabarizwaga mu bwami bw'abami bw'Abarusiya, Russian Empire. Ise yari umuyahudi w'umunyamategeko yitwaga Victor Grune, ndetse na nyina Sheindel. Uyu we yapfuye Ben Gurion afite imyaka 11 y'amavuko. Impapuro zabonetse mu gihugu cya Polonye mu 2003 zagaragaje ko Ben Gurion yavukanye n'undi muvandimwe we bari impanga. Gusa impanga ye ntabwo yabashije kumara umwanya munini ku isi kubera ko yahise apfa akivuka. Ku myaka 14 y'amavuko ari kumwe na bamwe mu rungano rwe bishyize hamwe batangira gukwirakwiza ibitekerezo bya Giheburayo ndetse no kumva ko bagomba gusubira ku butaka bwa basekuruza mu burasirazuba bwo hagati. Mu 1905 David Ben Gurion yari afite imyaka 19 y'amavuko. Icyo gihe yigaga muri kaminuza ya Varsovie muri Polonye. Nibwo yinjiye mu ishyaka ry'abakozi ry'Abayahudi ryaharaniraga demokarasi n'imibereho myiza. Ibi ngibi byatumye anagira uruhare rukomeye mu mvururu z'impinduramatwara z'Ababolshevike bo mu Burusiya. Izi zabayeho muri iyo myaka itangira ikinyejana cya 20, bituma afungwa inshuro 2, ariko aza gufungurwa. Mu mwaka w'1906 David Ben Gurion ubwe yafashe icyemezo cyo kujya gutura mu burasirazuba bwo hagati, yerekeza mu mujyi wa Yerusalemu. Iki gihe uyu mujyi wari mu maboko y'ubwami bw'abami bwa Turkiya Ottoman. Hashize imyaka 5 mu 1911 David Ben Gurion yerekeje mu mujyi wa Thessaloniki, umujyi wari utuwe cyane n'Abayahudi muri ibyo bihe. Yinjiye muri uyu mujyi ashaka kwiga ururimi rw'Ikinyaturukiya kugira ngo ashobore kwiga amategeko muri kaminuza yari muri uyu mujyi. Akimara kumenya neza ururimi mu mwaka w'1912
yahise akomereza mu mujyi wa Constantinople, yinjira muri kaminuza ya Istanbul. Yinjiye muri iyi kaminuza ari kumwe n'indi nshuti ye y'umuyahudi Yitzhak Ben Sivi. Uyu nguyu yanaje kuba perezida wa kabiri wa Isirayeli mu myaka y'1950. Muri iyi kaminuza ni naho yafatiye izina rya Ben Gurion, ariko moye ku mugabo w'umuyahudi wamenyekanye cyane mu myaka ya mbere ya Yesu, wahanganye n'abaromani cyane yanga ko bakoloniza Yerusalemu, Yosef Ben Gurion. Aha ni mu bihe abaromani barimo bigarurira ibice bitandukanye babyomeka ku bwami bwabo, ubwami bukomeye bwamenyekanye cyane mu mateka y'isi. Mbere yuko yitira izina rya Ben Gurion, n'ubundi yari afite izina ry'umuryango kubera ko avuka yiswe David Gron. Ben Gurion wanakoraga nk'umunyamakuru muri iyo myaka. Intambara ya mbere y'isi yamusanze ku butaka bw'ubwami bw'abami bwa Turkiya Ottoman, ariko icyo gihe intambara itera yari yaragarutse mu mujyi wa Yerusalemu. Intambara igitangira, we n'umusangirangendo we Ben Zivi batangiye gushakisha abasore b'abayahudi ngo binjire mu itsinda ryari ryihariye ry'abasirikare b'abayahudi bari barihuje kugira ngo barwane ku ruhande rw'igisirikare cya Turkiya Ottoman, kubera ko mu mitekerereze ye yumvaga ko ahazaza h'abayahudi hari mu biganza by'abanya-Ottoman. Kubera izi mpamvu z'intambara yisanze yajyanywe mu Misiri. Ni mu kwezi kwa gatatu mu 1915. Aha ntabwo yahatinze kubera ko yahise ajya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ahamara imyaka 3 yose. Kuba muri Amerika byamufashije kuzenguruka mu mijyi igera kuri 35 ku isi yose, akangurira urubyiruko rw'abayahudi kwinjira mu mutwe w'abasirikare w'abayahudi barimo barwana ku ruhande rw'ubwami bw'abanya-Ottoman. Muri izi ngendo yakoze, abagera ku 10,000 baramwumvise bifatanya nawe. Abenshi muri aba baje kurwana ku ruhande rwa Turukiya mu ntambara ya mbere y'isi. Nabari bibumbiye mu ihuriro ry'urubyiruko rw'abazioniste ryitwaga Hechalutz. Gusa mu kwezi kwa 11 mu 1917 ubwo intambara ya mbere y'isi yari irimbanyije, guverinoma y'Ubwongereza ari nayo yari ihanganye n'ubwami bwa Turkiya Ottoman mu burasirazuba bwo hagati, yashyize itangazo ku mugaragaro ko ishyigikiye ko habaho leta y'abayahudi muri Palestine mu cyiswe Balfour Declaration. Ni igikorwa cyitiriwe Arthur Balfour, wari minisitiri w'intebe muri ibyo bihe by'intambara ya mbere y'isi, ni minisitiri w'intebe w'Ubwongereza. Iri tangazo rikijya hanze, abazioniste aho bari hose ku isi ndetse n'undi muyahudi wese washaka ko habaho leta ya Isirayeli yahise atangira gushyigikira Abongereza. Mu buryo butunguranye, abayahudi bose barimo barwana ku ruhande rw'ubwami bwa Turkiya Ottoman bahise bahindura uruhande, biyunga n'ingabo z'Abongereza, ku buryo ingabo z'Ubwongereza zahise zishyiraho legion y'ingabo z'abayahudi mu gisirikare cy'Abongereza yiswe Jewish Legion. Ni nk'itsinda ry'abasirikare b'abayahudi mu gisirikare cy'Abongereza. Aha rero Ben Gurion nawe yajyanye na bagenzi be mu kurwanira Abongereza, gusa we ntabwo yabashije kurwana urugamba rwo kwigarurira Palestine kubera ko yari mu bitaro i Cairo arwaye. Aha inyandiko zimwe zigaragaza ko iki gihe yari afite indwara zituruka ku bikomere by'intambara, ariko izindi nyandiko zikagaragaza ko yari afite ibibazo by'indwara ziterwa n'umwanda. Gusa ikizwi neza nuko atarwanya urugamba rwo kwigarurira Palestine, ariko n'ubundi byarangiye intsinzi yerekeje ku ruhande rw'Abongereza. Intambara ya mbere y'isi irangiye, Palestine yahise ijya mu maboko y'Abongereza, ndetse David Ben Gurion akomeza gutura mu burasirazuba bwo hagati aho yabanaga n'umuryango we, kubera ko mu myaka 3 yamaze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yahuriye n'umukobwa w'umuyahudikazi wari waravukiye mu Burusiya, Paul Moonweis. Bashyingiranwa mu 1917. Babyarana abana 3 barimo umuhungu umwe Amos n'abakobwa 2, Bella Gen Eliezer na Renema Leshem. Uyu muhungu we yaje no kuba umuyobozi mukuru wungirije w'igipolisi cya Isirayeli nyuma y'aho leta ya Isirayeli yari imaze kujyaho. David Ben Gurion yakomeje gutura mu burasirazuba bwo hagati, ari nako hakorera ibikorwa bya politike mu buryo bwo gushakisha inzira zose zishoboka kugira ngo abayahudi bashinge leta yabo, kuko we yumvaga ko byari inzira yo gukemura burundu ibibazo barimo bahura nabyo ahantu hatandukanye ku isi, by'umwihariko itotezwa bakorerwaga mu Burayi mu byiswe antisemitisme ndetse na antijudaisme. Hagati y'imyaka y'1919 n'1948 yakomeje ibikorwa bya politike ndetse anarangaje imbere ibitekerezo bya Zionism byo guharanira ko abayahudi bagira ubutaka bwabo bigengaho bakabwitegekaho uko babyumva. Aka kazi kose yagakoze atuye mu mujyi wa Tel Aviv, ubu ni muri Isirayeli. Inzu yari atuyemo muri uyu mujyi ubu yahinduwe inzu ndangamateka, aho yahawe izina ry'inzu ya Ben Gurion. Mu gitabo cyiswe Ben Gurion Political Life
cyanditswe na Shimon Peres afatanije na David Landau. Uyu Shimon Peres wanabaye perezida na minisitiri w'intebe wa Isirayeli yagaragaje Ben Gurion nk'umuntu wari uzi gufata ibyemezo kandi akareba kure. Shimon Peres ati ibyemezo yafashe mu bihe bikomeye by'amateka ya Isirayeli nibyo byatumye leta y'Abayahudi ishobora gushingwa. Uyu Shimon Peres yabaye iruhande rwa David Ben Gurion, ndetse nawe David Ben Gurion yahaye inshingano zo gushaka uko Isirayeli itunga intwaro kirimbuzi mu karere iherereyemo. Ni mu 1955 ubwo yari umunyamabanga mukuru muri Minisiteri y'Ingabo za Isirayeli. Ku rundi ruhande, guturuka mu 1939 kugera mu 1945 mu bihe by'intambara ya kabiri y'isi, Abayahudi bari mu Burayi bakorewe jenoside n'abanazi ba Adolf Hitler bagamije kubatsembaho burundu. Iyi jenoside yakorewe Abayahudi mu Burayi yatumye umubare munini w'Abayahudi bahunga bagana mu burasirazuba bwo hagati. Uyu mubare uriyongera cyane ku buryo abasaga 15,000 batahaga buri mwaka. Uko imibare y'Abayahudi bataha yazamukaga, David Ben Gurion byahise bimwereka ko yari akeneye kwihuta vuba mu migambi yo gushinga leta y'Abayahudi. Gusa ku rundi ruhande, David Ben Gurion yahise bibona neza ko Abarabu n'Abanyapalestine batari biteguye kwakira Abayahudi mu mahoro. Abona ko bizasaba intambara n'imbaraga kugira ngo leta ya Isirayeli ibeho. Ubwe yahise atangira gutegura intambara mu buryo bw'ibanga rikomeye cyane. Icyo gihe cy'intambara ya kabiri y'isi Abayahudi barimo kwicwa mu Burayi, Bwana Ben Gurion yahise atangira gushishikariza Abayahudi by'umwihariko urubyiruko kwinjira mu ngabo z'Abongereza mu rwego rw'uko yari akeneye ko Abayahudi bazaba bafite abasirikare bakenewe kandi bafite ubushobozi bwo kurwana intambara. Icyo gihe yahise anafata icyemezo gikomeye cyo gushyigikira gucyura Abayahudi mu buryo bunyuranije n'amategeko yari yarashyizweho n'Abongereza mu gihe cy'intambara ya kabiri y'isi. Ibi ngibi bijyanye no gutangira kurema igisirikare gikomeye, David Ben Gurion yabigezeho ku buryo muri ibyo bihe by'intambara ya kabiri y'isi 10% by'Abayahudi bari batuye mu burasirazuba bwo hagati bari abakorera bushake mu ngabo z'abasirikare b'Abongereza. Ben Gurion kimwe n'abandi Bayahudi baricaye batekereza igihe cyanyacyo ngo bashinge leta yabo. Iki nacyo nticyatinze kugera. Ubwo mu kwezi kwa 9 mu mwaka w'1947 guverinoma y'Abongereza yafashe icyemezo cy'uko yari igiye kurekeraho gukoloniza ndetse igaha ubwigenge agace ku burasirazuba bwo hagati kabarizwamo na Palestine. Icyo gihe ariko umuryango w'abibumbye niwo wari ugiye kureberera igice cya Palestine, kandi wari uzi neza ko Abayahudi bakeneye igihugu cyabo, kandi hari n'abandi baturage b'Abarabu bari bagituyemo kuva mu myaka 500 yari ishize. Ni muri uyu murongo rero umuryango w'abibumbye washatse igisubizo cy'uburyo Palestine yagombaga kubaho nyuma y'Ubwongereza. Ni muri ubwo buryo ku itariki ya 29 y'ukwa 11 mu 1947 inteko rusange y'umuryango w'abibumbye yatoye umwanzuro 181 wo guha Abayahudi ubutaka bwo gushingaho leta yabo buvangwe kuri Palestine mu cyiswe United Nations Partition Plan for Palestine. Uyu mwanzuro ukimara kwemezwa n'umuryango w'abibumbye wahise wemerwa n'Abayahudi bose aho bari ku isi yose. Ariko Abarabu bo ntabwo babyemeye, barabyanga, bahita banatangiza ibikorwa by'urugomo byo kubangamira Abayahudi ngo bataza gutura muri Palestine. Ibi nabyo byavuyemo intambara yatangiye mu 1948 kugera mu 1949. Ariko gusa ku rundi ruhande Abayahudi bari biteguye gukora igishoboka cyose kugira ngo icyo byari gusaba cyose bagikore, ariko babone igihugu. Byatumye birwanaho bikomeye, birangira ubutaka bwabo babugumanye. Iyi ntambara y'Abarabu kuri Isirayeli yatangiye ku itariki ya 15 y'ukwa 5 mu 1948. Nyuma y'umunsi umwe wonyine Abayahudi batangaje ubwigenge bw'igihugu cyabo ku mugoroba ku itariki ya 14 y'ukwa 5 mu 1948. Bwatangajwe na Bwana David Ben Gurion ku murwa mukuru Tel Aviv. Icyo gihe ni nabwo David Ben Gurion yahise ahinduka minisitiri w'intebe wa mbere wa Isirayeli ndetse na minisitiri w'ingabo icyarimwe, maze ayobora Abayahudi mu ntambara ndetse baranayitsinda. Iyi ntambara Abayahudi bayise intambara y'ubwigenge. Nyuma yo gutsinda, David Ben Gurion yakomeje igisirikare cya Isirayeli maze gihinduka kimwe mu bisirikare bikomeye ku isi, kubera ko yari amaze kubibona ko Abayahudi bizabasaba intambara nyinshi cyane kugira ngo bashobore kuba muri Palestine. Aha rero niho David Ben Gurion yashingiye igisirikare cya Isirayeli gikomeye kugira ngo kirwane ku bwoko bw'Abayahudi. Ibi nibyo binatuma iyo bavuze gushingwa kw'igihugu cya Isirayeli benshi bumva umugabo wari mugufi w'imvi nyinshi cyane mu mutwe, David Ben Gurion. Banavuga ko ari we washinze iki gihugu, national founder. Niwe wabaye minisitiri w'intebe wa mbere wa Isirayeli
kuva mu 1948 kugera mu 1963. Yatowe kenshi n'inteko ishinga amategeko y'abayahudi yitwa Knesset. Muri iyi myaka 15 yuzuye havuyemo imyaka 2 gusa yaciyemo yayobowe n'undi minisitiri w'intebe witwaga Moshe Sharet. Indi yose yayobowe na David Ben Gurion. Mu myaka y'ubutegetsi bwe nka minisitiri w'intebe, David Ben Gurion yakoze byinshi. Mu by'ibanze ni ukubaka igisirikare gikomeye, kubera ko mbere y'ibindi byose abayahudi bari bakeneye umutekano, kuko aho bacaga hose hari abanzi babo bakeneye kubagirira nabi. Uhereye ku bihugu by'Abarabu byari bikomeye muri ibyo bihe, byari biyobowe na Syria na Misiri. Ibi rero David Ben Gurion yari abizi neza, ndetse yabikozeho cyane. Ashakira igisirikare cya Isirayeli ibikoresho by'ubwirinzi bihagije kandi bigezweho, ndetse ashinga za politike zikomeye zo gutuma abayahudi bagira umubare munini w'abasirikare, nko kuba buri muntu wese wujuje imyaka 18 y'ubukure aba agomba kujya mu gisirikare, agakorera igihugu nibura imyaka 3 mbere y'uko ajya mu bindi cyangwa se agakomeza uwo mwuga. David Ben Gurion yaremye igisirikare cya Isirayeli, aragikomeza kiba kimwe mu bitinyitse ku isi, ku buryo gihora cyiteguye kurwana isaha iyo ari yo yose. Ben Gurion yubatse politike zishingiye ku bubanyi n'amahanga, ku buryo Isirayeli kuva yashingwa yagiranye umubano ukomeye n'ibindi bihugu byari bisanzwe bikomeye nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubwongereza, Ubufaransa n'ibindi. Isirayeli yahise yisanga mu ruhando rwa politike mpuzamahanga nkaho kitari igihugu gishya cyari kigishingwa. Mu buryo buzwi neza, iki gihugu cya Isirayeli cyashinzwe nyuma y'igihe gito cyane abayahudi bamaze gukorerwa jenoside mu Burayi. Rero byari ikintu cyangombwa cyane gukora ibishoboka byose kugira ngo izi nzirakarengane zihabwe ubutabera, kandi ku kigero kinini cyane gishoboka biciye mu banyi n'amahanga. Kandi kubera ingano y'abanzi Isirayeli yari ifite, yari izi neza ko mu gihe yashingwaga byari kugorana kubaho kwayo yitagira urwego rukomeye rw'ubutasi kandi rufite ububasha bw'igitangaza. Urwego rw'ubutasi rwa Isirayeli Mossad rwashinzwe ku itariki ya 13 y'ukwa 10 mu 1949. Banaruhaye ikivugo kigira kiti uzajye gusembura intambara ufite inama z'ubwenge, aho abajyanama benshi bari haba amahoro. Ni amagambo yanditse muri Bibiliya yera mu gitabo cy'Imigani igice cya 24 umurongo wa 6. Gusa nyuma baje guhindura iki kivugo maze bashyiraho ikindi nacyo kigizwe n'amagambo yo muri Bibiliya mu gitabo cy'Imigani nanone mu gice cya 11 umurongo wa 14. Ni amagambo agira ati aho abayobora b'ubwenge batari, abantu barangwa, ariko aho abajyanama bagwiriye haba amahoro. Urwego rwa Mossad rujyaho, Ben Gurion yifuzaga urwego rwagombaga guhuza amakuru yari kuzajya atangwa n'ubutasi bwa gisirikare n'inzego z'umutekano imbere mu gihugu, rugakorana n'inzego ziri mu mahanga mu gushaka amakuru yose ashoboka yashoboraga kuba yateza ikibazo muri Isirayeli. Uru rwego rwahise ruhabwa Reuven Shilowa ngo ruyobore. Uyu nawe yakoze akazi gakomeye kuva mu 1949 kugera mu 1953. Mossad imaze gushingwa nayo ntabwo yigeze itenguha boss wayo David Ben Gurion, kubera ko kuvibayeho yakoze ibikorwa bikomeye cyane, harimo nka operation finale yo gufata Adolf Eichmann, umwe mu banazi bakuru wagize uruhare rukomeye cyane mu gutsemba abayahudi muri jenoside bakorewe mu Burayi. Ajyanwe Yerusalemu, araburanishwa, aranyongwa mu 1962. Rero ari kumwe na Mossad, igisirikare gikomeye cya IDF, wongeyeho na politike na diplomasi y'ubanye n'amahanga y'igitangaza, David Ben Gurion yabashije guhindura Isirayeli ayigira kimwe mu bihugu bikomeye by'ubukungu bukomeye cyane, igihugu gifite ikoranabuhanga rikomeye mu buhinzi no mu bindi bitandukanye, kugeza bigeze ku ikoranabuhanga rya nyuma ryo gukora ibisasu bya kirimbuzi. Ubwabyo gutunga ibi bisasu kirimbuzi ni igitekerezo bwite cyatangijwe na bwana David Ben Gurion, kubera ko we ngo yabonaga ari bwo buryo bwonyine Isirayeli yari kubifite imbaraga n'ubushobozi byo kunesha abanzi bayo mu burasirazuba bwo hagati. Mu magambo ye yagaragazaga ko iyi ngiyi yari yo nzira yonyine yari gukoreshwa hakumirwa ko habaho indi Holocaust igamije gutsemba abayahudi. Holocaust ni izina ryahawe jenoside yakorewe abayahudi mu Burayi. Muze David Ben Gurion yagaragaye mu masezerano menshi cyane yo kurinda Isirayeli. Urugero rumwe ni mu mwaka wa 1956 mu byiswe Suez Crisis, ubwo yumvikanaga n'Abongereza n'Abafaransa kurasa Misiri ya Gamal Abdel Nasser. Iyi yayibonaga nk'umwanzi ukomeye w'abayahudi mu karere. Uretse ibi ngibi, David Ben Gurion yakoze byinshi cyane byatumye leta ya Isirayeli yari itarakomera icyo gihe ihinduka y'ubukombe mu gukomera. David Ben Gurion yavuye mu biro bya minisitiri w'intebe abisigira Levi Eshkol
mu 1963, ariko na nyuma yo kuva muri uyu mwanya yakomeje kugira uruhare muri politiki ya Isirayeli, by'umwihariko mu ifatwa ry'ibyemezo bikomeye. Kubera ko nk'ubwo mu 1967 ubwo leta ya Isirayeli yafataga icyemezo cyo gutangiza intambara y'iminsi 6 ku bihugu by'Abarabu, abayobozi bakuru b'ingabo za Isirayeli bari mu mugaba mukuru w'ingabo General Yitzhak Rabin na minisitiri w'ingabo Moshe Dayan bose baje kureba Muzehe David Ben Gurion mu rwego rwo kumusaba inama mu bunararibonye bwe mu ntambara nk'izi ngizi, kubera ko yari yarazirwanye kenshi kandi arazitsinda. Iyi ntambara David Ben Gurion yarayishyigikiye cyane rwose, kubera ko yari irimo yigarurira ibice byinshi yahoze yifuza komeka kuri Isirayeli, byarimo imisozi miremire ya Golan, intara ya West Bank ndetse na Gaza n'utundi duce dutandukanye. Rero yabihaye umugisha rwose, abayahudi barayitangiza baranayitsinda. Nyuma y'iyi ntambara David Ben Gurion yahagaritse burundu ibikorwa bya politike, maze mu 1970 ajya kwiturira mu rugo rwe rwari mu gace ka Sde Boker. Aha niho ku itariki ya 18 y'ukwa 11 mu 1973, nyuma y'intambara ya Yom Kippur, niho Ben Gurion yafatiwe n'indwara yo guturika k'udutsi two mu bwonko ya stroke, ahita ajyanwa mu bitaro bya Sheba Medical Center. Gusa yakomeje kuremba, maze ku itariki ya 23 muri uko kwezi kwa 11 mu 1973 Ben Gurion ashiramo umwuka arapfa. Ku itariki ya mbere mu kwa 12 mu 1973 umurambo we wajyanwe mu nteko ishinga amategeko ya Isirayeli Knesset, usezerwaho bwa nyuma mbere yo kurizwa indege ya helicopter ukajyanwa gushyingurwa mu gace ka Sde Boker, aho umugore we Paula yarashyinguye, ni mu kibanza cyiswe Midrechet Ben Gurion. Ubudahangarwa bw'uyu mugabo ndetse n'icyubahiro cye ni ikimenyetso cy'amateka akomeye cyane kandi afite umwanya wihariye muri Isirayeli. Izina rye David Ben Gurion ryitiriwe ibintu bitandukanye, nk'ikibuga kinini cy'indege cya Tel Aviv cyitwa Ben Gurion International Airport. Kaminuza imwe mu zikomeye muri Isirayeli nayo yaramwitiriwe, yitwa Ben Gurion University of the Negev. Amashuri, imihanda, amavuriro ndetse n'ibindi bikorwa remezo byahawe izina rye, ku buryo kuri banki nkuru ya Isirayeli hari ikibumbano cy'ishusho ye gikoze muri zahabu, ndetse no ku noti nkuru ikoreshwa muri Isirayeli hari ifoto ye. Ben Gurion yakoze byinshi mu gutangiza no gushinga leta ya Isirayeli, agakora politiki igihe kirekire gishoboka. Mu myaka 87 yamaze ku isi, yasize izina ryihariye mu nyandiko z'amateka. Kubera service yahaye Isirayeli ngo ibashe kongera kubaho, hari abamwita Musa wa kabiri, ngo wongeye gucyura ubwoko bw'Imana muri gakondo yabwo. Niyo mpamvu natwe tumugarutseho. Mwakoze kutwumva.